आकाशवाणी इम्फाल वहेंगबम राजेशना पाउ पाजरी अहानबदा मरुगा पाउ महिरोई लिसिंग कुंत्रा तरे हेंबना परीक्षा थादुना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौबा मैट्रिक परीक्षा ngasiदगी हौख्रे ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस विंग मणिपुर की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रमेश आरामबम नाहरी मियामना यारिबा मखै चलान कपा मतमदा ई चलान ककनबा होनबियु रिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर जी सुनील कुमार शर्मा नाहरी हॉस्पिटल असि कैंपस मनुंगदा खुदकी ओबा ट्रांसपोर्ट फगरनबा हेलीपोर्ट थमनबा होनरी हौकिबा चहिदा मौसाना थोनबा खुदोंतीबा नंख्रबा राज्य मंगादा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंडगी केंद्र सरकार न लुपा कोटी लिसिंग अमा चंवा यांखै मरी सेंथंग पीबदा याबा पीक्रे अमसुंग दिल्ली की बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की लुसिंग बखनबा मिफम हौजिक पांगथोकली दिल्ली की मुख्यमंत्री अयंग वासक लौगनी महिरोई लिसिंग कुंट्राटेड हेनबना परीक्षा थादुना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेम लौबा मैट्रिक परीक्षा हाइरगसु खंगनबा क्लास 10 परीक्षा ngasiदगी हौख्रे बोसेम की पाउ मतुंगिना ngasi अहोब नुमितदा पामदबा थोगदोक अमसुंग महिरोई सिंग आरांबा पांबै सिनरंबगी तांथोपगी पाउ लेते कुमची सही की मैट्रिक परीक्षा अस्त पुन्न महिरोई लिसिंग कुंट्रात्रे सुमना यांखैनि थोइना परीक्षा थारी मसिगी मनुंगदा नुपा महिरोई लिसिंग 19 चमरी हुंफु अदुगा नुपी महिरोई लिसिंग 19 चंगा मरफुद्रानी थोइ यावरी परीक्षा असिगिदमक पुन्न सेंटर चामा यांखै मंगा हांगदोकली परीक्षा असिदा लांजेनद्र लेरिबा महिरोई चंगा 35 यावरी परीक्षा असिदा सरकारी स्कूल 403 की महिरोई लिसिंग 9 चमरी हुंफुनिपान एडेड स्कूल हुंफुदगी महिरोई लिसिंग 110 यावरी लनाई स्कूल चंगा मरफु हुमदोगी महिरोई लिसिंग 19 चहुम हुमद्रा मरी यावरी बोर्ड अनलोबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नोने जिला दसु परीक्षा सेंटर मरीदा शांति ओइना पांगथोकली जिला असिगी ओइना पुन्न महिरोई 513 परीक्षा थाकी उखरुलदा अहान बोइना मॉडर्न एजुकेशन स्कूल हांगतोखिबगी चही 19 सुबगी कुमोन थोरम ngasi उखरुलदा पांगथोखरे तांकुल लिटरेचर सोसाइटी न सेंदुना लिगला होलदा पांगथोखिबा थोरम अदुदा तांकुल लिटरेचर सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री विक्टर कापिंग सरुक याकी निंगसिंग बयाई उखरुल जिला दा अहान बोइना मॉडर्न एजुकेशन स्कूल इंग्लिशिंग मचनिपान मरफुदा तरेक की फेब्रुवारी 18 दा अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी ना महिरोई कुन लेबा स्कूल लमा हांगदोखि ngarang numidang athengbada toksem headquarter sitkiba akanba nungsina mafam adu leiba mahi tampam sang ama amangata thon kre aikoi gi taminglong paumin hai nongling nungsit aduna wisdom english school mahi tampam sang adu amangata thon ki कैंसर लाइना खंगदोकनबा अमसुंग सोकना समनबदा लौनदबा लाइना सिंगे अकुप मरोल लौक्सिनबगी केम अमंगासी इम्फाल इस्टिलागी खेट्रिगांव अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा पांगथोकरे केम असी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सेल इम्फाल ईस्ट अमसुंग खेट्रिगांव अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर अनिना खुसमनदुना सिनबनी ngasi केम अदुदा मियो यांखै हेनबदा चिल लेदा नाबा कैंसर अंगांग खाउदा नाबा कैंसर अमसुंग ईदा नाबा कैंसर गी लाइना खंगदोकनबा चांगिंगसु तौकी हरि Senior Citizens Forum Kaksing na chalaiba Kaksing Panjau Palumda leiba housing a relief camp oiriba all age home asida nifutaruk suba Assam Rifles ki matenga lonena multi-purpose set among asi sangakre multi-purpose set sangabagi thorum aduda jila asigi deputy commissioner Rohit Anand nifutaruk suba Assam Rifles ki commandant Colonel Sivendra amasung forum gi president N Nimai Singh Charuk yaki set asi Assam Rifles na operation Sadbabana gi makhada shabani लेबाग असिदा लेप्रोसी लाइनागा सागोनद्र लेरिबा मियोई सिंगबु खुनाई असिना हंगोइबा पोगलिबा असिबो कोनबगी चथरकपा स्पार्स लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन ngasi नोने जिलागी कुमजी बाजार लेबा बेरियन बैप्टिस्ट एकेडमी दा पांगथोकरे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी लेप्रोसी यूनिट नोने न सिनबा थोरम अदुदा नोने जिलागी डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर डॉक्टर अजिन मनिंगमै अमसुंग स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मोहम्मद मजिद अली सरुक याकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चही तरा मपुंग फारपगा मरी लेना नुपी मचा अमसुंग नुपी सिंगी ओइबा जिला थाकी छाना खोनबा चांगदमनबी थौरम अमा लोंगमाई कमन ग्राउंड नोने दा पांगथोकरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नोने डिस्ट्रिक्ट ICDS वन स्टॉप सेंटर अमसुंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन नोनेगा पुन्ना सिनबा स्पोर्ट्स अदुदा ngasiदगी जिला असिगी डिप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर शरद चंद्रना हौदोकी नुमित निनी चथकदबा थौरम असिदा फुटबॉल टीम 13 अमसुंग वॉलीबॉल टीम 13 ना शरुक यारी पाउगी मरकथना ब्रेक अमा
Seizure free morning and evening OPD consultation. Miyam da affordable quality healthcare. Panghanabagi pandamda ayupung mapandagi taramathoi amasung nungtil pung amadagi ahum power tongan ba specialist tarani thoigi free OPD consultation. Makata na chathajari. Akupa maro Seizure Hospitals Langol Natraga 9007 94 dagi khambi bayalum. Tabiriba Pawasi Akasbani Imphal Digini. Traffic Control Police Wing Manipuri Superintendent of Police Pramesh Arambam Hari Miyam na yariba makai traffic kam ari lainaba chalan kapam matamda chalan kaknaba honabiu. Akasbani Imphal gi pau kangbuga akanana unaba amada Sri Pramesh Arambam Hai Raija sida Intelligence Traffic Management System atuba matamda haunaba honaragani. Masina lambi chathok chasinda piriba niti niyom thugaiba singbu mafam khiliba CCTV camera singi matingna laina phaba ngamnagani. Thaurang asigi matingna traffic ki chana kanlon tugairiba sing asi camera gi matingna ilai laina online gi kuthangda chalan kakpa ngamlagani. SP na hai traffic ki niyom miyam de hena khanganaba pandamda Traffic Control Police na tongan ba thabak sing paikhatli. Pigliba mahiroi sing digi hauraga college tamliba mahiroi sing da traffic ki niti niyom khanganaba awareness campaign sing leptana pangthokli. Mahakna hai E-Chalan adum kano tawbiyo paper chalan tawdrabani ko March gi e-court chu bajan hogrone everything online oirabani E-Chalan oin tawbiyo E-Chalan je sidi ji kano ne yamna transparent oiba transaction ne tawdu je kai banu pasiga traffic police mai mukhusil paisa amda changoi dune online oina direct mai gi account da thigi dune ba echalan.parivahan.gov.in tawraga adu da thija gi dune. Traffic Control Police Wing Manipuri Superintendent of Police Pramesh Aramgamga Akasbani Imphal gi pau kangbuga unabagi akhanaba thauram ama hayeng ayuk pung 10 taba matamda Akasbani Imphal da sandokani thauram asi Akasbani gi YouTube channel su live streaming tawgani. RIMS Imphal gi Security Barrack amangasi RIMS ki Director Professor G Sunil Kumar Samarna hogdokre. Security Barrack hogdokpagi thoramda Director Nahai Inkumja lisingani kuntra phawagi manungda RIMS asi hena chokotpa ningthi da ngak senba medical campus ama oinaba honari. Manghai Institute asi matangba chunaba mongda sengot saganaba amadi hena phaganaba thorang kya paikhatli. Masigi matakta hospital asigi campus manungda kudaki oiba ana layangi chathok chasinda hena kudongchanaba heliport ama thamnaba Kendra Sarkar da haijakiba leire. Masigi matakta hospital asida isingi awat pa laitanaba achauba reservoir ani thamnabasu hotnari. Ising isaw khangawdana thorokpa chingning khaiba amadi nonglei nuksina haukiba chahida soongraba raija mangada National Disaster Response Fund dagi Kendrana senthang oina lupa koti lising ama chonga yankai mari pibada ayaba pikre. Griha Mantri Amit Shah na sababati oiba awamba thaki committee amana Andhra Pradesh, Nagaland, Orissa, Telangana amasung Tripura da senthang adu pibada ayaba pikibani. Griha Mantraloy gi pau matungina Andhra Pradesh ki oina lupa koti chatruk nipan, Nagaland gi oina lupa koti sama humbudra hena, Orissa gi oina lupa koti chani yankai manga hena, Telangana gi lupa koti chani kuntra mato hena amasung Tripura gi oina lupa koti chani marphunipan pibada ayaba pikibani. Griha Mantraloy hai Raija Singh asida Kendrana State Disaster Response Fund gi makada pithakiba senthang adugi matakta ehenba senfam asi pithabani. Senba sahi lising ani kunmari kunmanga da Kendra Sarkar na State Disaster Response Fund gi Raija kuntareta lupa koti lising tarani pan chahum kunithoi pithakre. National Disaster Response Fund gi makada Raija tarani panda lupa koti lising nipan lising mari chanipan supna nipan hena pikre. Assam amasung Nongchup Bengal gi lonaba mafam Gulani Tapuda ekar nipan lomda tharamba popi pambising ngasi Assam Police na yantatuna mangankre. Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma na social media thakapa warolama da hai Assam Police amasung Assam Sarkar na ain kaina popi thariba myoising asigi matakta makhata na khongjang changsin khigani. Paugi maraktana break amamo. Nupi singna nupi oibigi anababu lotsenduna thamba thadoklasi. Charliba tha asigi leipak pokpa yumsa kaisa sagol se numit khudingi lemna gynae oncology Dr. Tanabata Natana free pap smear test, breast screening, colposcopy amadi thyroid screening lemna yengthokpagi khudong chaba pizari. Akupa marogi damak NABH phanglaba American Oncology Institute Babina Specialty Hospital Sajiwa Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabi. Akasbani Imphal dagi pau tabiri.
Delhi की BJP Legislative Party की मिफम नई दिल्ली दा हौजिक पांगथोकली मिफम मसन नौना खलबा BJP की MLA सिंह अमदी दोल की मकोक थोंबा लुचिंग बसिंग सरुक यारी मिफम मसन दिल्ली की मुख्यमंत्री कनाना ओइगदगी हैबदु लैपटॉप मरगस्ता दिल्ली की लेजिस्लेटिव पार्टी की लुचिंग खननबा सेंट्रल ऑब्जर्वर अनि हापख्रे मखोई सिंह अदुदी संसद सदस्य रविशंकर प्रसाद अमसुंग दोल की नेशनल सेक्रेटरी ओम प्रकाश धनकरनी दिल्ली की मथंगी मुख्यमंत्री वासक लबुई थोरम हयेंग अयुक रामलीला मैदान दा पांगथोकनी हंदक पांगथोकिबा दिल्ली विधानसभा मिखलदा सीट हुमुद्रा की मनुंगदा बीजेपी ना सीट 94 माई पाकखिबनी रूरल डेवलपमेंट मंत्री शिवराज सिंह चौहान हाइरी केंद्र सरकार ना खुंगंगी मियोई सिंगी पुंसी महिंग फगननबा थौरांग कया पाइकली मांगहाई थौरांग असिना लेबाक असिगी सेमिलोंदा अनोब इनोट अमा पीरी नई दिल्ली दा पांगथोपा अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हुमुद्रा तरेट सुबा एग्जीक्यूटिव कमिटी की मिफम हौदोलदुना मंत्री नाई रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन असिगी खुतांगदा भारत ना तोंगान तोंगान बा लमसिंग लौसिंग ज्ञान टेक्निकल एक्सपर्ट पिथोक पिसिन तौनगनी मांगनाई रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मतेंगना भारत की खुंगंगी जाति कांगलुपसिंगदा शक्ति पीबदा हेन मतेंग ओइरगनी मांगहाई नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की मखादा सेल्फ हेल्प ग्रुप लाख मरफुद्रा रोंगी नुपी कोटी तरारो यावरी अमसुंग सेंथंग ओइना लुपा कोटी लिसिंग यांखई पिथखरे मंत्री नाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लुचिंग मखादा नुपी कोटी अम लाख कुनमंगा लाख पति दीदी ओइरे हौजिक सानबगी पाव खेत्री मयुम बिरोसदगी तरातरे सुबह मणिपुर स्टेट लीग लिसिंग अनि कुनमंगा की ngasi sagolmang ground da sanakhiba match amada nako nambul mapan amasung sainik school imphal all boys football club panjil amamum chanaduna draw chatkre atopa match da youth organization sporting club na draw bu kwakaithilbu panjil manga sinoda maithiba pikre district sports association bisnupur gi meeting makhada isok football club na sinba ani shuba h panthobi devi and h tomba singh memorial under 13 boys football league ngasi isok playground da hodokre hodokpagi match da isok fc na crowbu panjil ahum ani da maithiba piki mari suba MNCA under 14 tournament lising ani kunmari kunmanga gi ngasi tongan ba playground sing da sanakhiba matching da YWC langthabal na YAL thobal leisang thembu wicket nipan da Sedo Thamoi Banna Trao Kwakaithilbu wicket Mapalda Alamin Lilongna Yesdan Ningthokongbu wicket Tarukta Maithiba Piki Mapan Suba MNC W Pralada and W Ramananda Elite Tournament ki ngasi sanakhiba matching da KCC Kongo Bazarna PTCC Patsoibu wicket Tarukta amasung model singchamai chingamakana race khwai nagamapalbu run chama tramari da Maithiba Piki Taraga nithoi suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament lisingani kunmanga gi ngasi sanakhiba match da BSC Team A Brahmapurna YCC Wangkhaibu wicket tarukta PCMDC Thongjuna BSC Team B Brahmapurbu run chama humtra nipal da maithiba pikhi kunthraga tre suba N Hazari and Dr. N Tombi State Polo Tournament lisingani kunmanga mathang thagi ani dagi pangthoklagani Manipur Horse Riding and Polo Association da affiliate toraba polo club singna tha asigi kuntaruk phawbada tournament asida saruk yanaba makhoigi form sing piselakpa yagani hairi May ohum dagi New Delhi da pangthokadaba kungo humdoi suba Asian Arm Wrestling amasung kungani to suba Asian Para Arm Wrestling Championship lisingani kunmanga da saruk yanaba Manipur gi Arm Wrestling sanor singna makhoigi ming Manipur Arm Wrestling Association gi singjamai parking da leiba office ta ming piselakpa yagani hairi haukiba chahi gi Nagpur da pangthokiba National Arm Wrestling Championship Para Arm Wrestling Championship tamako mathang ta akraba singna lakaduriba tournament asida saruk yaba yakani hai Southern Sporting Union singjamaina chahi 18 makhagi football trial ama tha asigi kumdoi amasung kunmari da Imphal East jilagi Kongman Zone 4 atom leirakta leiba SWC football ground da pangthoklagani trial asida saruk yaningba sanori singna trial numita makhoigi certificate sing loina na purakadabani hairi Rajesh Thagachari Biros Aroibada Marueba Pau Mairoi Lising Contracted Hembana Parikha Thaduna Board of Secondary Education Manipur Loba Metric Parikha Asidegi Haukre Traffic Control Police Wing Manipur Superintendent of Police Pramesh Arambam Nahari Miyamne Yariba Makai Salan Kakpa Matamda E Salan Kaknaba Honabiu RIMS ki Director Professor G Sunil Kumar Sharma Nahari Hospital Asigi Campus Manungda Kudaki Oiba Transport Pagaranaba Heliport Thamnaba Honari Haukiba Sahida Mahoksana Thonba Kudongtiba Nankraba Raija Mangada National Disaster Response Pandagi Kendra Sarkana Lupa Koti Lising Ama Changwa Yankai Mari Sentang Pibada Ayaba Pikre Amasung Delhi ki BJP Legislative Party ki Lusing Bakhanaba Mipam Hausik Pangthokli Delhi ki Mukhയമന്ത്രി Hayeng Wasak Lawani Paulo Jare